Daytan kaka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka? Naimbang nga orasyon amin gagayem. Shout out para karagiti pagayam tayo. Apakaibilangan ni Noemi Palisok, Kapitan Ilocano, Marites Cortez, ken kada kay amin anaaya tamang tartarabay karagiti amin na drama dito'y playlist tayo nga unay daytan kaka kastamet karagiti da duma a drama ken vlogs tayo. Kat ita adtoy ti pakasaritaan ara paulwan. Kas talatag raraman. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Amaw Maria Bakay. Kaarig mau tayo teenager ang natangken ti ulo na. Ay nalakay, talaga anayin love kabut kanya-kanya. Ngamen siya alat isip-siputam. Apay krasnak pailaan, ngagpapanita, tabakita kaon. Nagkuna. Piling kamot at talaga Maria. Apay aya, ta pagpupudutan nakton nyo. Ulitag kas kalatay teenager ang nakatangtangken ti ulo na. Nay talatan agdomdomog ng cellphone tamam. Aramid ay atadanakem na dayta. Nagsaumot tay nanakam. Talaga may tananakemak. Sa anak akaskin kakas na ubeng ti panunot na. Agulay magkanton nyo tanay, mapikpikuna kaon. Ang mga numaaperkat kaditan. What? Sikat ti mga perkat kanyak. OMJ! Unay datang kaka. Ibon, anak. Sikaman laangan ti mangbagbaga kaninanang mo. Ta kisayan na ti panagsilsilpon na. Ang mga numadisgrasyan tupay laki day. Ha? Madisgrasya kunayo tatang? Katuway. Oray aday ti dalan ket nakadumog nga agsilsilpon. Agkat katawa ken agsasao nga agmaymaysa. Mangibabain. Kasta talaga tatang tinakasursuron nga ag-vlog. Nakasursuron ni nanang. Dila agbain. Saan ba't nga agtutuba wano balasang wano middle age. Bakbakatanan nga kasta-kasta. Kababain in the world. Alaka, maawatan nyo latan atatang. Taado itan ti vloggers. Ubing man agtutubo kadababakit kang lalakay. Anya? Ngam padasag tulat kasarita ni nanang. Tapno saan unay ngag-focus iti cellphone na. Unay daytan kaka. Mayat matkidya paglinglingayan nyo tagkita-kita iti Facebook nanang. Ngam saan nyo unay nga ipamaysa. Ang mga numadadaal ti matayo. Kasamo ti panunot yo. Anya kumamat nga ti pakadadalan ti panunot ko. Nagragsak to pa'y. Kagantel, kada kainistoryak nagiti tattao ajak am-amaw. Di yo am-am mo? Ngam kagantilyo nanang? Kawan. Kansan anakaskas dao day ta. Taman nakigayuma nga main. Saan nakasuplada wano agraramaan nga agin e-stricto dita. Talaga sa bali mo ti paganurutan nyo nanang. Nga may mayat mutlaang no agin nayon kayo kinitatang. Tapno ayos ti amin. Awan riri. Diyak matriririyan ti amayo. Isumat ti mangririri kanyak. Pakibiyangan na lang amin unay. Iyamak na nga agsakit kayo ti ka sa cellphone. Kas kada kapupuyat. Tamabalin mas stress kayo pa iti day tangar aramidin nyo nanang. Nang runak simrek kayo na vlogger. Narigat dayta, takanayon apampanunutin nyo ti i-content yo. Ese? Ha? Wan, anak, sila ang dayta. Unay daytan kaka? Opay na nam. Talaga kayat yung tagbalin na vlogger? Ay na anak, idi pa lang Kat ita,
natupad ang aking pangarap. Ah, anya ngay mo ti blablag yo. Ay kaadua, sa anak to ang maibusan habang ako'y nabubuhay, ta adalatar aramidek itinaldaw. Dagita ti inak iblablag, kat awan ti kumuntra. Unay daytan ka. No, ado umapal dita ka, aramiden damat, no kayat da. Sa anak nga agpaapik daw. Unay daytan nanang. Talagang ipokus yo ditan ti panawan nyo Unmut tadyak kayat agpupuklatan iti unag ti pagtanga. Jak kayat along toton ti bagek iti unag ti balay. Masapul mo't nga agdakiwasak. Tapno adda iblagaw. Ayun ay daytan ka. Talaga piling kamot unay, Maria bakit? Piling ka din, ngam kimaro ita. Anya mo dagita sasawam si ka nga intrigero. Ado pa yan, nagiti ibalbalikas mo, adi mo amot ti kayat asawunday ta ide. Ay na, Tonyo, idiken ita kat saan nga agpada, agbaliw ti panawon. Wan nga raw, pilingira ka unayan. Kababain, nagiti isawsawang kan aramidam. Ti kunam, ken maysa, saan ka mabay ni ti padak at tao, amang mangan mo lang nga padak iti innapoy. Sila may salsal pikarmaw. Pati pandangan tinapoy kat inayon mo iti saritaan. Ay natunyo, kapoy ka talaga. Saan mo nga among ibagasan dagiti sasao anak unod ti kay papanan na. Ay anan, unayin tan Maria. Awan to ti pambabasulam no madadaal ti ulam. Umuna kayo pa'y amadadaal ti ulo na. Ay, nakasursuro ka lang ang silpon. Feeling blogger kan. Ay talaga a vlogger ako, tapnam mo. Manaw, ti sweldo nga agkasta-kasta. Awan samay. Sayang lati panawon mo iti data. Imbag kumaano da pagsayaatan biti data. Dakil ati pagsaya atak. Ta nakasursuro ak asumango iti tao, nga oras sino. Una niya. Pimuskol nga minan ti ropam. Asigudan ang nagpuskal. Nakalistungot ng tayo mamatimbaya biti ulak. Kinatusan lakbatag. Kita man, nakasursuro ka pa yan nga agkataos. So, nagdakas, tinasursuro iti panagvlog mo. Ay, unay dahitan kaka. Manumot nga iti sweldo yaw, iti panagblablag yaw na. Ay, amom anak, narigat tagbalin na vlogger. Isa nga raw, dakil mo't siguro, ti masusweldo yaw. Ta narigat at trabaho na ita. Awan pa'y nga raw. Do at tawa na vlogger. Kunak no milyon mo ti ornong yaw. Di ka madanagan, anak. Tamadanon to day ta. Sa anak ang mapukawan ni tinamnama. Nadaytan kaka. Apay, anya timpus mo, Maria. Ay kaado ate impos ko. Day na uday, nga impus mo. Tapay dakas din na oding impos ka. Magsikondolens batag. Ada pa yan imawag kanya ka ng damag no asino tinatay. Tapay di dakit kita intiin nayon ko aladawan kan lungon. Sa nga pulo at tawanan anatay ni Pedro akabagis mau. Apeng impus mau, ang raman lungon na. Ay, bagtit ka talaga. Sana binabagtit dayjay. Tanadanon manuntipit sa tipan nakatay na. Isu nga impos ko No agipos ka itikas jay. Puwira mutin aji lungon na. Ay aguuyaw. Ay na, kano dagitin to pa'y ag-birthday. Kadag kasar ka may parang muti amin. Aamin nga rupa-rupa da kanda tumapay. Ay sabali nga ron mo't dayjay. Lalabos kamay. Dakay kayat mut angay pos. Apay, jay la kaya damutin nga ipos titultuladag. Siyak mut at tituladan da. Ay, awan mga yata mang tulad iti dayjay apos. Agasam tapatilungon kat ipos mau.
Iso ati ammo ti tao, kat addami na tayo mao nga agdama amalamlamayan. Ayunay daytan kaka. Luan niya ti mapanunot di inayaw, ipos na latan, adi man lang panunot na muna. Kababay, ti ammo ka no ti tao kat nataya kaon. Tila ipupos ng tumad. Amuyong ito nakas dyan ni nanang tatang. Stressan nyo pala ti bagbagiyo. Bayan nyo, tapnawan ti pagapaan nyo. Makapa-stress ti kinagraraman ti inayaw. Agbibisay. Piling kan amin na kinaagraraman. Nalabayan yung tatang, mauman to dayjay, nang runa kat saan pa'y mo't nagswildo iti Facebook. Mas daawa ka. Palastugan nakpay nga asawa na. Ano ka no ti ammo na iti Facebook ngam siya. Iso nga awan ka no ti karbe nga namang dildilaw ken kuana. Munay daytan kaka. Nanang, aday bagak ngam di kay agong unget tapag saya atan nyo amin ti ibagak. Anya dayta. May mayat medyo kisayan nyo ti iposyo, tapnaon ti pakadildilawan nyo. No may papaniti dilaw-dilaw, bayam, basta didak dungiran. Unay daytan kaka. Ibagaken ka, Ivon, anak. Padasin da ka dungiran ta agdidinungir kami. Hangam no apal-apal la nga kapalabsag da gita, saan ko atutupan nida. Nasaya at unay ti kastananang, tadakas ti mang tutup iti dakas. Amukmat no niya tinaimbag kendakas, iso adidak isuro. Amumi nga amuyo day tananang, ngam saan tayo perfecto, iso kasapulan latamat iti pamagbaga uray asino. Kan agsisinakit tayo agkakabalay, kan agkakapamilya. Iso anasaysaya at nuda kami timang dilaw kada kayo nanang, ngam ti sabali pa'y atao. Anya ayati parikot yu kanyak. Pilyan kan adalin yu anaimbag ti ipopost yu, tapno saan da tayo adilawan nguno katawaan. Ay bayan yu ida nga agpagaak iti dumanon iti alimpatok. Unay daytan kaka. Awan bibiyang ko kada-kada. Tila ang pusko ti pakibibiyangak. Awan pang binuran kada kayo nanang. Mabalin ka di apanawan na kung dito'y Ivon tamabuisitak manan. Didak pakibiyangan, tadandanen ti panagswildok. Basit laang anak kembot-kembot, agswildo akon. Unay daytan kaka. Apay nanang, saan kayo matanarumrumor dito balay? Ay, aginanaak mo ta. Ay kat nasaya ti kasta nanang. Aginana kayo ti husto tapno nasalon at kayaw. Una, agam kabayatan ti panaginanak, agiposak latamot ay ti sangapulo a content iti kadaldaw. Unay daytan. Nagadon. Uray talulang mo't ati ipusyo iti kadalawas. Saan kata sangapulo iti inaldaw. Di pa din 70 ti ipusyaw kadalawas no kasta. Ay kayak laki di, awan dakas na. Ay patyendak na nang makaala kayo ti sakit kunak maran. No saan kayo nga agina na iti aldaw kan rabi iti kapipisbo. Aguray ka man. Dahito man kaidit ipos ko. Tapno ado ti mang buya. Kastoy nga minti pagayat ti tao kat. Ipos ko dahito napasamak kini ibon nga anak ko. Idi 5 tawanan ti napalabas. Dayta, Ti kapsyon na kat, anad tapno maliklikan ti disgrasya. Naipuskaw, urayo ko, dagiti ag-comment iti daytoy. Kunak to pa'y kat arup-arup tagdamag kan agusyuso. Ado nga menen ti marites dito'y lubong. Apay Maria, anya manan timpos mau. Kita amlangan di Facebook ko, tapno di munda magdamagan. Nakita ka, binabagtit ti aramid mau. Nagkunamat,
Kaya't kung nga ti madani ti adu a viewers kan commenters. Ti amuda ket adda iti ospital ni Ibon nga agparparigat nga po iti posmaw. Napasamak na jay. Hindi 5 atawanan ti mapalabas. Ngam inpos mo pala. Ay takay kayak nga ipos mo ta? Maday ti panagras-rason mo. Dilit mo na jay. Ti amudan akit na ospital kan nadisgrasya man ti anak ta. Wala di ka ipopos. Kababay. Ay awan baby ang day ti kayat ko nga ipos ko na manan. No saan alungaw? Ospital. Kanda dumapayasa na nasaya at ti ipupos mo. Enton kwan, awana, ti mamatikan ka. O, naidaitan ka. 2 taon manan tinapalabas. Hanggang di mat nagsweldo ti inayaw, iti kabablag na. Linuloko mo't ngamin ti ipopos na tatang. Dagiti mo't napalabas ti mapan na ipopos. Isu nga awanan at ti mamati. Wala ganun. Kasi ta, impos na ngagsaksakit iti makabulan, ngam awana ti mamatay. Wan nga rod tatang. Tano patsyenda ko ma, may da ko man pinasya may na, ti ko na tinalduma kat content laang kanuray jay. Talaga asaanan ang mamati ti tao tatang. Tatila ipopos ni nanang asaan apudno. Itatapod no ti ipos na, awana ti mamatikan ko na, ay just kay, naidaitan ka. Wan nga rod lakay. Nagbali na ka man naglablabos ide. Saan kayo nga impangag? Ita, awanan ti mamati kanyak nga oray karoba. Agyaman ta nakaamiris ka bakay. Sana dakas, tag-Facebook ka nag-vlog. Ang datay kumamot puno at i-vlog mo. Saan ka na kita'y kumpormilitan, adapay naglabasan iti ado ataway. Kanda duma pa ya pinaparbaw, asan mo't nagpaisaw. Uwan nga rod lakay. Amok dagita akamalek. Iso asaan mo na da kamatan ta mababainak. Dispensaran daklaangan Kunak nga men, no pagswildwak iti dakkal. Saan mo't gayam. Ta oray baset kat awan mo na swildok. Oray kunwari laang kumama nga da na isurat nga 10 pesos. Wano $10 laang nga earnings ka. Itlog mat, ibong pay, unay daytan ka. Ala, limon panunutan. Ammo maon, kanaklon maon, tinagbindutam. Unay daytan ka. Nasayat mo na nagbabawyan nyo, tinagbindutan nyo manang Maria. Tano, agbindut kayo, sa di kay pulos agbabawi, dayta tinarigat. Ken saan tayo ngagbali na managlablabas? Ta amin analabas, ket dakes. Litan kagayem, tinagibusan ti pakasaritaan anapoluan. Kastala ti agraraman. Dito'y drama tayo. Unay daytan, kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.